A. Nisam siguran, ali mislim da vidim onu dvojicu deda. I dobrodošli na 51. Međunarodni festival amaterskog filma Žisel, najstarijeg festivala na Balkanu ovog tipa, na kojem su neka sada velika imena iz sveta filma započela svoje prve profesionalne korake. Na početku bih da se zahvalimo onima koji su finansirali i omogućili da se festival održi, da se njegova višedecenijska tradicija ne prekine. A to su grad Pančevo, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Prethodnog dana imali ste priliku da pogledate prvu projekciju amaterskog filma. Prikazani su film Povratak, autor Bojan Vojnov iz Dolova, Život u tunelu, Aleksandar Brenđan iz Pančeva, grad Pančevo, Tamara Savić i Nevena Vujović iz Tehničke škole 23. maj Pančevo, zatim film Jabuka, Sandra Jačimovski, Nemanja Bajkić i Milan Trengovski, takođe iz Tehničke škole 23. maj Pančevo, Devojački bunar, Jelena Stanojević, Tehnička škola 23. maj. Što se tiče filmova koji su prikazivani, koji će se prikazati i večeras i koji su prikazani juče iz takmičarskog dela, žiri amaterskog filma na temu Život sela u sastavu Branka Bešević-Gajić, režiserka, Vladimir Anđelković, predsjednik Centra amaterskog filma Srbije, Miroslav Savkovski, profesor FDU-a i dr. Marko Stanojević, muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu, sastali su se 23. jula u Omoljici i pogledali su sve prispele filmove i doneli su sledeću odluku. Grand Prix festivala, autorska nagrada, kristalna vaza, diploma i 35.000 dinara dodeljuje se Petru Bačkonji za film Mravarenje. Predsjednik Kulturnog centra Omoljice će da dodeli nagradu, gospodin Nikola. Za najbolju kameru i film plaketa Zlatni suncokret i diploma dodeljuje se Zoranu Komparu i Luki Ivanoviću za film Povratak. Za najbolji antropološki pristup životu na selu plaketa Etnološkog antropološkog društva biće dodeljena naknadno takođe Petru Bačkonji za film Mravarenje. Iz tehničkih razloga Etnografski muzej se javio da neće moći da budu prisutni, iz tog razloga će to naknadno da se obavi, taj zvanični deo. Da se okrenem ili...